paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanang, umutang akman. Anya ti utangam? 5 sardinas, 2 kilo a mantika, ken sabon a paglaba. Ipalakip ko manan tay sigud nga utang yo Umaboten iti 2,000 pesos. Bayadak tumutlaeng maray. Basta sana mabayag atan ay awanan pagporchis ko. Wang kaday, danag mun aya. Mabitlaan tala at utangam. Ay na, thank you Marikwanang. Awanan yaman na. Ay kwa gaya maray. Nayo naman iti 2 abalkot at tinapay. Nagadumot din. Sa nabalay tabayadak tumutlaeng. Oh, ato yun ti inutang ka, ba daw? Saya at Mike. Agluto ka nga rodan iti si Daenta. Wow. Okay. Di nakakadising-singirin ni Marikwanang iti utang takin kuana. Sing-singirin na. Impakaawat ka, nga awan pa'y kwartata. Nasaya at nga rod no kastato yang. At dadya bayad ti kalding ka, idulin ko pa'y laeng dayjay. Sana pagbayad iti utang dayjay a kwarta. Ayun, bayang pailaeng ti utang ta. Ado mati kwarta ni Marikwanang. Ayun gayam, naibusin dya asukar. Agsubli ka man pa'y. Taing ka umutang. Si kapay nga ron taglutaw, tayo umutang iti asukar. Nagsubli ka mat maray. Nayunak man pa'y di inutang ko itay maray. Manan? May 1 kilo laeng asukar. Kaano nga agbayad ka? Basta, agbayad kaming taw. Kaano nga Rob? Awan ka diti pa nagtalog mo kanyak maray. Agbayad ka pa Awan pagpurchis ko. Agbayad kaming tumutlaeng. Kagawad Kwanang! Kagawad Kwanang! Adak dito'y kwarog. Anya dayjay. Mabalinti umutang. Anyat utangam. Batsawp kan sampaw. Ipalagip ko lang Umabutan iti 5 gasot ti utang mo. Bayadak to intun umay asaba daw. Sure ka? Kaday. Sipod pa'y iday kat good pa'y yarakan niya. Awan ti utang ko anabulanan. Huwan matkit di Ay, damari tuyang ti kanayo na mabulanan ti utang da. Matawunan pa'y no datuma. Adda kwartada. Ngam di dala kaya ti agbayad. Apay akas tatila nga Marikwanang. Adun sa matimbay gimatang diti tersenam itay. Ay, ado ngam utang amin mare. Ay, isumot lagayam. Daytang agpayso tirigat na. Ay, problema. Awanan ti maipurchis ka. Ay katrugyamon ati agsinger. Ay namare, maistresak tumanay. Di saan ka nga men ngagpapautang. No sa anak mangagpautang, ibagada nga imutak. Uray ibagada nga imut ka, mare. Tinapateg, saan ka ma-stress? Narigat mo't no day takit din ti pakaalam iti sakit mo. Ay, tulungan nakman, mare. Anya nga ti maitulong ko ken ka. Tulungan nakman ta kwentaan ta amin nagiti utang dito'y tersenak. Napuno nga minan tayo 2 notebook ko. Diyay daduma, utang pailaang idi napalabas atawag. Nagdakkel mo't gayam ti utang da dito'y tersenam. Ay, wen nga rod mare. Dakkel talaga. Iso nga rod may stressak. O, daytoy, nalpasan mare. Nakwintak amin ang ti utang dito'y may sa alistaan mo. Ay, hagyaman nak mare. Awan anyaman na Marikwanang. Ay, naragsakak at tumulong. Ay, uray dito'y kaamanganan. 12:00 magteng. Uray saanan, mare. No saan ka nga rod amangan? Ikan ka itisidaan nyo kan ni Kapitan. Ay, agyaman ak mare. Kapay nga itakalang dungag.
Ay, adagamin inaramid mi ka ni Marikwanang. Ano day ta? Kinwinta mi man dagiti utang ijay tersena na. Manungay? Adamat duagasot? Dua gasot ti utang ta? Wen, ang binayada ko. Good. Kababain, di ka nagbayad. Ay, wen damari tuyang, dakkel ti utang da. Dagi jay pa. Pero di ta mo tagbayad. Jay binulod da 500 kanyak iday. Gingkita. Di da binaybayadan. Ay, day tangarud kat. Day tamatla ti parikot ni Marikwanang. Nagrigat pa'y kano amasingir dagiti daduma ang nakautang. Ipaskil na tinaganda ije sangwan ang titersina Ay, wanan niya. Ibagam takas tati aramidin na. Kita agla, no di da agbayad da kita. Ay, makapangpanganak iti tinapay tuyang. Mapan ka man kidi iti tersina ni Marikwanang tayong kaumutang. Mano abalkot at tinapay ti utangat. Duwalaang. Nayunam mo na iti kapay. Day ta kadilaan. Wen, day talang. Siga itay nakarudan. Wen, agawaam tan makamirmerienda akon. Kagawad ko na. Apay, hanyat masapul mo. Umaya kagbayad iti utang ka. Nasayat mo, kwaraw. Tapno saan nga isupe pampanunutag. Wana kagawad. Nakababain mat no sana nagbayad. Ay, naimbag ka pa, itamom tagbain. Sana kas ka nagiti duma dita, adida mo tagbayad. Anyati ko na Marikwanang. Nay, marituyang. Adda ka magayam dita. Wan, nangig ko timbaga maray. Imbagak nga. Di ka man aging ditiam mo. Siyak ka da iti paspasagidam Marikwanang. Awan mo ti dinakamat na anagan. Apay nga affected ka, Ay, agtal na ka man si Kakwaraw. Saan asika ti kasarsarita? Sa bali la siguro tinagawatam. Ay na maray, sa nakatulong. Tapno saan ko anangag ti imbagham. Imaw. Chief, nakabayad kan iti utang mo ije tersena ni kagawad ko anang. Unji paut. Nagbayad akaon. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno saan ang nakababain. Sa pa'y impalkat ni kagawad tinagan dagiti nakautang kan kwa na ije sangwanan ti tersina na. Nasaysaya at dayjay nga inaramid na, Chief. Tapno agbain mo't dagiti nakautang kan kwa na. Nagpuskol ti pa nagruprupa datata ba daw kananatuyang. Apay mo't na ibagam day ta, Chief. Kitno di dagbaybayad iti utang da. Nagapangarod da na natuyang kan kagawad ko anang. Anya nga'y tinagapaan da. Gapuang iti utang. Ayan di tinapay nga inutang mo. Awan, Anya nga awan. nagadungamin ti sasawan ni Kwanang. Imutang kalata ko man Si kalatan ti mapan. Sige, siyak man lang ang timapan. Ibagam abayadan tamutlaang. Wen, Nalain ka nga rudan. Ang mga nupautangan na ka. Tano siyak ti mapan, di nakayat apautangan. ay kat no siyak timapan akit. Sigurado pautagan nak. No saan nakaapautangan? Danugamaw! Anyat gatangam ka ba dong? Dua balkot at tinapay. Kan may 1 kilo a karne. Mabitla nga raw. Kan asin pa'y gaya mare. Day talaan. Wen mare. Adto yan dagiti gatgatangam. Pakilistam pa'y laeng mare. Anya? Ilistam pa'y laeng. Ay, pasensyakan ka ba dong? Ngam sanak pa'y lang agpautang. Bayadan nyo pa'y dagiti utang nyo Na, manumot lang ti utang may. Day tangarod kahit. Manula ang madya utang nyo. Ngam aging gaita, di nyo pa'y mabayadan. Ay, kita am day tayong palkat kwalistaan di tasangaw. Na. Just kay. Apay ngay number 1 tinagan mi kinituyang kaw. Wala, tada kayo ti kadakkelan iti utang. Ay, sana mabalid ti kastaw, maray. Ay, di mo kadaulan day ta,
unay kamutan! Mangibabain ka, Maray. Saan mo ta masapol nga ipalkat mo tinagan mi dita? Aga, samanday ta. Si kalaang tinakaiturad anang ibagay ti kasta kanyak. Ay, da kayo lang arudan ti kadakkelan iti utang. Da kayo pa'y tagsao iti kasta. Nagawan ka ta babayin yon. Ayan ti inutang mau. Awan, Apay ngay. di na nga rod pinautangan. Dinanog mo ko man Impalkat na pa igayam tinagan tayo di sangwanan ti Teresina na. Anya. Wen, ngam dinadail ko na. Kababain. Nasayat nga rod no kasta. Dan, buludak man kiti data cellphone mo. Ano Ipos ko ti dakas nga aramid ni Mari Kwanang. Sana mabalit ti kasto nga aramidin na. Wen nga agpaisaw. Ay, saan laday ta? Impusdak pa ijay Facebook. Imutak ka no, Mare. Ay, natangsit at talaga da marituyang kan pari badong. Ay, nalabos da nga ron, Mare. Ay, saan kon samot na nasingiran ti bayad ti utang da? Apay ngay asaan? Amang ano dumakkel ti gulo, Mare. Saan mabalin Mare? No saan mo ida asingiran, marwamda. Saan laaday ta? Amangan no isi-isiin da ka. Ay, amang ano niya ti aramidan ni kabadong kanyak. Kasla kayat dak nga minadanugan itay kahit. Ay, saan ka nga agbuteng, Mare? No amom lakit de nga da ka iti husto. Ilaban mo at ikarbengam. Utang daday ta. Katrumbang laeng abayadan da. Nati ko nandong nga. Naggulo ni pari badong Teresina ni kagawad ko na. Wen, inteng. Itian niya agapaw. Ay, saan nga ron pinautangan ni Mari Kwanang, tadakkelan ti utang da saan daan na baybayadan. Apa nga isupay ti aggulaw, kan makaungat. Ay, tuso day ta pari badong. Wen nga ron Kasla saan nga agpampanunaw. Ay, kasaritam tuman, tagbayad dan. Ay, masyanak unay ka ni Mari Kwanang. Ay, ad-addan abong maket, gapo itipan naka-stress na kadagiti nakautang kan Kwana. Sa nabalay ta no masalaw ko ni pare badaw, kat bagbagaak. Kababain tikas jay. Daytoy ka ditilistaan, dinadaal ni pare badaw. Ay, wen kapitan. Ay, nalabos mo ti arabid da dya tao kagawad. Saan laday ta, kapitan? Impos na pa iti Facebook nga imutak kan saan kanong agpautang. Ada ebidensya nga impos da ka? Wala, daytoy man, kapitan. Nagpaso. Ay, nagloko ni pare badong. Tulungan nak ko, kapitan. Mabuti nga, amang ano sublyan nak ni kabadong. Ay, saan na bali? Kasaritak tao ni pare badaw. Naimbaglaan ta nasalaw ka dito dalan pare. Adda ka di bagang pare. Di nadamag ko naggulo ka Teresina ni kagawad ko nang idi na minsan nga aldaw. Ha? Kuha pare. Udlo ka day. Wan pare. Di nadahal mo pa listaan ti utang yun. Ha? Nakababayin ti narabid mo. Di mo muna ito. Sure. Bari ko nang ti pagdawatam iti pamakawan. Ha? And may sa. No amom nga minti umutang. Ay kat amom ti agbayad. Tangam si kapati na tangsit. Saan ang mabalin nga rason mo nga awan kwarta yaw. Amin tayo. Kahit agkasapulan iti kwarta. Naawatan paray. Ay, uwan pare. Naawata kon. Hala. Bayadan yun to. Ti utang yaw ko ni kagawad ko na. Apay nga agkalkaling atan ka nagaway badaw. Ha? Ay, kwa, nasalaw ko ni pare inting ditadalan. Kahit Ay, kwa, ayan di bayad ti kalding taaya tuyang. Bayadan tanti utang takin ni Mari Kwanang. ha? Anya timbagan ni kapitan kan kaya. No saan ta kanong agbayad? Ni pare inting ti makalaban ta tuyang. Ha? Ay sos,
Ang mga no paibalod na taba daw. Uwan nga raw. Ala, irwar mong ti kwartata. Naskin niya agbayad tan, itamot lang. Uwan, mabiit laang, taalaag itinangidulina. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Ti utang, rumbang laang abayadan. Di yu pukawan, ti panagtalag, dagiti kabaranggayan nyo, kada kayo. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga inkam ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ang gail, nabisina kaon. Intamanganan na. Ay, orasak nga ron, pabisinak mo tan. Agawitan. Sigurado ang nakaluton ni ante iti adobo amanaw. Ay, sigurado nang tiliw ka itay iti manok. Adun tinalpas ta trabaho. Di agin na natan. Mabit lang ang gail. Ha? Tayo nakpaandarin di tricycle gaw. Tagawid tan. Ay, kanag! Ada kami ka ni Kurog! Yahoo! Apay nga ang gail. Awan mat sumungbat. Uwan nga raw. Sigud ano kastoy asumang petakit sungbatan na no ipukaw ko nga. Ada kami! Sungbatan na siguro nakastawi. Antay! Mangantay ang! Awan ti sumungbat. Danggaman ang gail. Awan mangagaw. Apay, ada mang manggagmaw. Awan nga raw. Ha? Sigud mo't akas to'y ano sumungat tapay langgat at dan mang mangagta akarasakas iti kusina. Apay nga awan ita. Umunag talangan ang gail. Ang mga ano nakaluton niya antay. Isungawanan ti mangagta. Sige. Apay nga ang gail. Si bibiyag pa'y mo't dito tiniliw ko amanaw. Awan pa'y mo naluto amakan. Ay, sawan mo't ni antibanang dito'y balayaw. Awan mo ti chinilas na jirwar. Kaya ta sa unday ta, at danapanan ni antay. Saan natangay lutuan iti kanin ta? Ay, nalipatan na nga ta tinaglutaw. Ay, biro kam di antem. Makaungat kan sa hamot ang gail. Awan nabambanog da tao. Awan pa'y makan amasang pita. Papanam ko araw. Birbirukak ni antibanang tatabadaw. Saan mo na birukain? Tamagimlangan kanyak. Tamok, tayan na. Ibagam nga ro din ano ayan na. Ay, kitagdamag ka pa ya. Agdamag ka. Sige, tatabadaw. Sa dino tayan ni antibanang. Kasta. Ni Ante Mabanang. Kit adda ijay tersina ni Marikwanang. Ha? Sige, tayo nakitaan. Naskin nga gawait kan mapanaglutaw. No mapaawid mo Ninto pa'y tuyang ka. Jak mapaawid. Ni Antem tulaki day. Antay, agawid ka kanaon. Apay nga agawid
Aldawan, kamasan ka nakalutaw. Ay, inton madamdama. Agi games kami pailang kadagiti ko kumarek. Ang umay nakitin pagawidan. Ha? Ay na, di mo makita ay akwaraw. Nakadumog kami atallo dito'y tugaw. Sino day tagsasao ay Di kwaraw maray. Hop. Ay, napakakon dito ay ayam ko kumaray. Ay, kita man. Ay na, kwarog, saan mo ang mapaawid ni Antay? Agmalmalum ka nung ditaw. Ala ka, Antay. Agung-ungat ni Uncle Kao. Gantim kay Kwaraw. Agsilsilpon, mate. Kadwa na dagiti ko kumari na. Pinagawin mo ko man Di na kano kaya ti agaway. Na Ag-games da pa'y kano jay silpon da. Nakadumog da kininanatuyang. makaungit akon. Anya nga iti maramida. Di namot kaya ti agaway. Sino nga minti nang isuro kon kwan nga gay ayam iti silpon na Ay, sana siya. Awan amok dita. Badaw! Badaw! Nakaluto kan! Napanan man nga tanday di abadaw. Pimanaw manan asaan ang naglutaw. Ay, una yan nabanog ka. Ay, nabanog at nagaradaw. Nagmulat inaramid ko yung bangkag. Hay, badaw! Apay nga itakalaan nga gawin. Na, si kapay tadaganas na nga, gungit kanya. Mabisin na kaun! Anya nga tinaramid mo, nagmalmalam. Siyempre, nag-cellphone. Di na pa'y tinulungan yung bangkag. Siya pa lang turayam nga glutaw. Ha? Agluto ka! Wala agluto ka! Ha? Awanan ti sa bali ang pagpilyan? Dayay lang! No sana nga yung glutaw? Agpili ka! Pang-pang-uran ka! Wano pang-pang-uran ka! Ikan nakmat ti sa bali ang pagpilyan na to yan. Ayawanan ti sabali ang pagpilian. Ita, agluto ka, wano agluto ka. Ay, agluto ako. Darasam! Anya nga taramidam. Ay, kat siyempre, agtugawak amanguray itilutuam. Kat kabayatan ti panagururay ka, ag silpon na. Silpon manay? Agluto kan kunaknay. Mabisi na ka, nagadupay lasaw. Agluto kan! Antay, Uncle. Anya nga iter aramidan tayo atalo dito'y salas. Nakatugaw. Awan mo tanti tumakder nga glutaw. Ay, di nakita ni Tikasta, intay. Kitaan ka lang man. Di nak maibaon nga aglutaw. Ibagbagakan ka, sa anak ato makdar. Nagagmo Kwaraw. Ang mabisin tayaw. Sika ati aglutaw, intay. Sige. Tumakdir akong tagluto akong Kwaraw. Tulungan ka na, Uncle. Umay ka. Sige, kayo aglutaw. Sandak a disturbuan dito yung agsil-cellphone. Sandak a kasarsarita. Ayabandak lang, numangan tayaw. Pahingi adatamat tin taglut-luto, Uncle. Trabaho mat ni Auntie Daytaw eh. Hindi mo ayan nadlaw anak kaungungat ni Antay. Pahinga tanga imungat ni Auntie ita. Na. Imparabaw na pa iji balunat iji lamisaan. Ha! Nangagaw, intay. Ay na. Nagpigisan ti panagdangag ni Antay. Parang! Ha? May sa! Ay, aglibakat ko, Arog. Nakaslara dar tila payag na. Pahinga ta nagbalinan na ungat ni Auntie Kabanang, tataba daw. Dahita mo ti salsalod-sodag kay. Apay nga taan na ungit ni tuyang ka. Ha? Uray ni Nana Tuyang. Nagbalin mo tan na ungay. Wayng, si Madot pa yan Agtugtugaw langin ter aramidin na. Di na kay tulungan nga glutaw. Sikat yung glut-lutaw. Una, bigat, aldaw, ken malam. Siyak ta glut-lutaw di balay may Kwaraw. Ay, agpada kayo nga rod kini Uncle Kao. Uwin nga raw. Imo yung amin ni Antay. Agtugtugaw lang ka, nagsilsilpon ng agmalmalam. Ay, kastamay ni tuyang ka. Ha? Tata, paypayapayan nak ni Antay. Ha? Bapa nakadagaws. Ang mga nuagungat no mabayaga. Kawad,
gumatangak man. Anya tigatangam! Ha? Disturbo kay ti pa nag-cellphone nga. Yay. Ibagam tigatangam maun! Darasam! Apay ngay nga agungot ka. Pakulang ka man dita. Gumatangak ka sing. Kasta ah! Ha? Nawatam simbaga? Dita, asen. Yay. Nantay bayad mo! Yawat mo dagusaw! Anday. Dahito yun siya pagpagatang mo nga asain. Apay nga itad mo kanya. Yay. Itad mo kanya ang kalma. Ay, punak mo si kati agluto, antay. Ni ang kalma. Uwan, antay. Ay. Angkal. Dahito yun ti asin ngayong pagatang ni antay. Ay, sak ba ng tagluto na. Mapanak iji barangay hol. Ni antim ngay. Apay. Ay, Ibaon nakmanan naglutaw. ay. Ay, agungan manan. Siya akong tagluto. Ayun, ayun. Naskay nag-meeting ta, pare. Ay, apay mo't pare. Uy na. Tagpada ta, iti problema. Anya ti problema maya. Problema ni tuyang ka. Ta imungat, pare. Oray ni ba nang dungo. Imungat. Nanipo din nag-cellphone da. Imungat na mo tayo. Wangaron. Kay, sika ita ti paraluto, pare. Ay, wan. Di agtugtugaw langan ni Maribana. Na, kasano nga ma'am? Uy na, takasta mo ni tuyang ka, pare. Yay. Lukas na. Agpada ta iti problem. Talagang agpada ta, pare. Kasano aya asolbaren ta daytoy. Ay, jak amo, pare. Di kay man nagpanipannimid dito sangwanan ti Tersenak. Apay, bawal ta agpanimid dito, maray. Agmalas ti Tersenak, no adda nakapannimid. Ha? Ta kabilang agpanimit iti sangwanan ti Tersinam. Ada nga min problem mi. Ay, basta saan kay nga grasunan. Basta kunak bawal, bawal. Na, Uray sika. Naungit ka mo tayo, maray. Tapay aya. pumanaw tan pare. Bay amon. Sa dinong iti papanantan, pare. Kapag panimidan. Kumporme ditan. Nay, anya ti aramidan nyo dito yung sirok ti bayabas, angkal. Tataba daw. Di mo makita nakapanimit kami. Ay, problemado kami. Kani Uncle Mau. Kwarap. Anya ay ti problema yaw. Ang mga no makatulong Pare. Ada sumsumrag dito'y panunot ko a solusyon iti problema ta. Ada? Ang, masla marigatan na makastrad, pare. Iduron min akin na angkal ka, tap no sumray. Ay, unag pa saw. Ay, sige man nga rap. Umay ka angkal. Sige. 1, 2, 3, Duran! Ay, basit langan. Sige, bay. Kurang. Dandarin. Ay, kasalamat nga magiduron iti saan nga agandaralugan. Aday ta. Nakastragain. Ha? Adan dito'y panunot ka. Agak nakampayan ng idurong mo. Kastoy na'y paray. Kastoy, taramidin ta. Entay. Agluto ka. Apay ang nakaida ka dita. Nayag sakit Anya. delikado ti sakit ko. Ay. Anya aya ti marikrik-nam. Balik nakadandan akong matay. Anya. Nakapsutak. Kayat ko timangan. Ayan nga ini kwarog. Ta iso ti aglutaw. Ay, bam, Kwarog. Umay ka, tagluto kan. Agsakitak matlang, antay. Ha? Agpada kayo nga agsakit? Antay. Sino nga yan ti aglutaw? sikan Ay, badaw. Bumangon ka ditang tanay, aldawag. Nagsapa ka bimangan. Ang silsilpon ka may. Bumangon ka ditan, taglutukan. Amo magsaksakitak tuya. Ha? Nagsakit ka? Kaano pa'y? Tuya.
Apayan ba daw? Lumatayak. Saan ka na makiasawa? Ha? Halalayain ka. Bilbilinan na kaon? Way, marik na gaya, mamatay ako. Ay, sus! Ay, sus! Mamatay ako. Ay, saan ka matay ba daw? Di mo ipalubaws. Aramida kamin nga ibagam, basta saan ka matay. Aramida di amin. Amen nga ibagam. Ang luto ka nga ron Ay, uwan, agluto akaon. Kalpasan na. Aglinis. Sumakdo ka. Ay, wan ba daw? Saan ka nga ro damat matay? Ay, wait. Ipuspon ko pala. Sige, papatay ka. Effective din na ramid na pa. Huwag paray. Pinanawag ni Tuyang Kaw, iji balay may ngagtrabaho paray. Turay ni Banang, as-asikaswan na ko. Mayatay na panunot ko, paray. Mayat na niya. Mayat talaga. Very good. Ay, tatabadong kan kapitan. Nasaya at mat. Nakapanunot kayo iti napintas a solusyon iti problema yon. Ala, sige. Di ba tinagibusan ti sabali pay nga istorya? Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysora. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPVC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Tuyang. Anya ti makunam iti iawat ko ken ka akwarta. Puro coins? Anya puro coins. Dapay na yun na. Aday ka. Ha? Sagsasangagasaw? Kunakin ka nga do ti mapasadak ita. Nagadon ba daw? Wala. Agsidatan iti na imas, Tuyang. Wen, agpasada ka manin inton bigat, Wala. Saan ang makapasada dagiti daduma tricycle driver? Taapay? Awan gayam lisensyada. Kan awan ti prangkisa ti tricycle da. Katsika, kompleto ka. Kat kompleto legal ti panagpasadak. No isuda, illegal. Mayat gaya magimatang ta iti tricycle mo ba daw? Talagang adda agtil-tiliw ije ili, Chip. Nagadua driver tinatiliw. Kaya't mo asawang, saan ta makapasada? Saan Chip? Narigat ti matiliw. Sa pa'y expired ti lisensya. Ay, uray siya nga road, Chip. Ang tatabadong man hindi nakapila di ta paradaan. Ay, kanayon mo, Chip. Mabuti nga ngagpasada, asaan ko pa'y ana-renew ti lisensya. Ay, uray siya mo't Chip. Narigat ti matilaw. Ay! Nabandog ka nagitulod ka dagiti pasaheros, Raud, saan kami ang makapasada? When ata expired dagiti lisensyayaw. Si Kangay, ada lisensyam. When no kaya't mo ipakitakin ka. Aday ta, day lisensyak, professional. Ay, imbag ka pa'y. Ay, agore ka. Adamanin pasahiraw, squaraw.
I'm coming! Agudo nga kumamaray nga may sa matagpaspasada at tricycle. Win maray, nila ang pari badong tagpaspasada. Ay, ayan dagiti daduma driver ngay. Ni Kwarog ngay. Ay, jakman amo, maray. Ta saan dametten ang makipilpila di ta paradaan? Jak kaya ta pagluganan di tricycle ni Kabadong. Day, apay ngay? Nagpartak ngagpataray. Makapanerbiyos. Ay, jakpay ngamin napadasan na naglugan iti tricycle na kay. Ay, nangruna no pasalog. Ay na, nagpartak ti pa nagpataray na. Ay, jak ngarod kaya ti aglugan no kastamot gayam. Uray siya ka? Agnerbiyusak. Damagak tuman kan ni Enteng. No apay asaanen nga agpaspasada ni Kwarog. Si Madot Sametan, mare. Una yan ni Kwarog. Anya man ti problema na aya. Sana makapasada. Apay ngay asaan kat adamot tricycle na. Expire nga ron ti lisensya na. Na. Ay kat talaga atiliwanda Apay ngamin asaan nga green yaw. Jak amo. Na. Awan sa kanu kwarta na. Ay kat. Ikam ngaminan Tulungam takaanakam kat nga road. Mali. Kaasya ko na. Nek, apay anak kaisang ka, Chip? Nagdagaya man kwartak. Mabalin ko nga irin nyo tilis ni Jack. Ay, imbag ka pa'y, Chip. Nangalaam nga iti kwartam. Intad ni Uncle ko Ay, nagswerte kan. Ay, adamat ko ma-uncle ko akasta. Ninayunan na ba iti pagmerindak ka now? Ay, nagsingpat at talaga ni Kapitan ng uncle mo. Naglastugan ni Tata ba daw? Nagpigsa ti pa nagbusina na. Ay, kasta na. Ay, may rinyok to lang telesensya ka. Busina, tumat iti nakapigpigsa. Ay, napigpigsa ng busina na. Una, di kapipigsa na busina. Nila ang Kabadong tagpaspasada diti kapildatan, mare. Wan, nga main, isulaing tadalisensya na. Nagado tinatiliw a driver di tailay. Saan da matiliw ni Badong ko maray? Ta kumpletaw kadagiti papeles na. Nagriga mga mindagpasada na awanan kay ti lisensya. Minalam nga ado ako arta ti bilbilangak anapasadaan na. Aya, Ay na, mayat kit di ano saanan ang makapasada da kwaraw. apay mat. Siyempre, tapno ado ti mapasadaan ni Badong ka. Mabannog mo na nagmalmalam ngagpaspasada. Ay na maray, saan ang mabanog no kwarta ti pagsasaritaan? Adda nga ta discount ko, naglugan na kiji tricycle na. Ipakitam di pamaniknik mo. Arum ba nga ikan naka iti discount? Masapul pa ila ti pamanagnag aya. Katuan na. No senior citizen ka, jay IDM ti ipakitam. No kumarinak ngay. Kasapulan pa ila ti pamanagnag. Awan ti kinumarian maray. Trabaho lang, walang kumakumaray. No baak ngay, awan discount na. Ay awan, apay kuma-discountan na ka ngay. Pau, Chip. Uray mula indigusan ti panagparinyom iti lisensyam. Kababain mo't ano sa anak ngagdigaws. Ay, talaga nga umunakan ang makapagparinyo iti lisensya, Chip. Sumarunukan tumat. Una, agurnungak pa'y. Ngadda ko mamot uncle mo akas kini uncle kao. Di mayat ko ma. Ay, un nga rod, Chip. Sige, inakaon. Ay, mabit man lang. Apay, Chip. Kasla da kayat kong aramidan na. Anya ngay day ta. Kasla Kaslaan niya. kayat ko ti aginom iti ara. Ha? Kayat mau ta aginom ta. Ay, kayat ko, Chip. Nadumot da ito intad ni uncle ko akwarta. Intayinom ti daduma. Sige. Pare!
Nakapila ka manin. Wen pare, saklaeng ti mabaling nagpasada dito kabildatan. Wen nga raw. Saklaeng gayam ta dalisensyana. Kaya nakarinyo ko na ba? Ay, wen. Mayat ta dalisensya ken nakarinyaw. Matiliw dagita o lisensyana pare. Ay, iso nga inikak ni Kwarog iti pagparinyo na. Ha? Ay, nagswerte ni Kwarog pare. Wala. Kaan nakak nga ron. At danto nga roden akadwa nga agpila dito'y paradaan. Wen pare. Tapno at danton kadwam nga agpasada. Jeep, nakadumog ka matan, Jeep. Sabartod ka sa matan. Saan bay? Kasanon nga jelisin siyam. Nanyatura sa na ya. Mumalaman Jeep. Masapa bay? Saan kan ang makapabaro itilisin siyam no kasta, Jeep? Danag mo na ya. Dapat arak ta. Dapat kagudwa, Jeep. Ubusan ta nga roda na. Nabartakan, Jeep. Langit day. Kakaiso na nga itatalang manan nga ginaom. Zat pay. Na, apay nga katawa ka. Ay naragsakak nga main ba daw? Inyawat ko laeng kan kadayta na pasadaak. Agkat-katawa ka mo, Ay, tay. siyempre aduman gaya banday to bilangag a kwarta. Masapul pa'y laeng ayang agkatawa ka. Ay kastuyak no naragsakak ba daw? Mala, bilangan mo, saan ka nagkatawa? Mangan ka nga ruditan, tagbilangak manin iti kwarta. Hanya tilinuto maya. Ay, karni laing, mate. Mabisin ako. Ay ba daw, saan tan amabisinan, no nagagat kang agpasada? Saan pa nga ta ang nakarinyo ni Kwarog iti lisensya na? Ay, jak mo Awan pa'y mat ang nakapila iti paradaan. Ay, agudo nga kumakay. Nagpatulog ka ni pare badong Ay, jak kayat. Nagpartak ka no ti pa nagpataray na. Kunamot ni Marikwanang. Kasta ti pa nag-drive na. Kasla agap apura. Kain ado nga mente itultulod na pasaheros. Ay, urayak langan nga agpasada ni Kwarog. Ay, jak kayat ti aglugan iti tricycle ni Pari Badong. Jak kayat ti kaskasero a driver. Apay nga ta. Apay akaslad da sapsapulem pare. Kunak nagpasada ni Kwarog. Jakmat nakitkita ni Kwarog. Ay, agpasada ko man Tana irinyo na matilisensyanan. Ay, wala niya. Inikam nga min iti kwartana. Uy, Jakmat nakita nga imay. Ha? napananangatan. Birbiro kan ni Kapitan ni Kwarog, napananay Nagpailimot kagawad. Apay asana nagpasada, kaya nagaduti pasaheros. Ay, jak amua kagawad. Saan mi akaya taglugan kan ni Kabadong? Ta nagpartak mo ti pa nagmaneho na. Ay, sa anak mo't ngamin na makapagpasada. Ta-expert lisensya. Anya? Apay Kwarog, nakunas tarupam. Ay, Umay kag merienda kuma. Gumawan ganas kong agmerinda. Ngamin, natiliwak kat na-impound ti tricycle kaw. Anya? Ni, apay ngay? Kat damag kumat nga inikan na ka ni Kapitan iti pagpalisensyam. Jak nakapagrinyaw. Ay, kasla mataro sa akong tinapasama, Kwarog. Ininom kaw, di pagparinyok ko mga intad ni Uncle kaw. Kunakon kat. Nagparparikutak nga roda. Ay kat, tinulungan na ka ni Kapitan ngam sa bali maggayam tinangigastusam. Ay, awanan parikot at talaga daytan. Tuyang!
Tuyang kau! Nay, adakan ba daw? Nakapasada kan? Ay, katwan Hop, dahito itinapasada. Nagadaw, ha? Ay na, ay! Na, katawa ka man ay. Siyempre, adugayam ti kwarta. Ala, bilang maun. Ay, wan gayam, nakaluto kan. Ay, katuan karne manan ti sidaan ta. Ay, awan lata dagiti kakadwak ngagpaspasada. Di ko araw, natilew ta expired gilisensyana. Kat no inikan ni uncle na iti kwarta na. Kat no inyinomda ka no iti arak. Ayawanan nauman ni pare inteng. Di nan tinultulungan. Di mo tultuladan ni kwarog Nasken ano agpasada ka. Kompleto ka kadagiti papilays. Narigat ti matilayo. Wen apay ko maatuladag ngay ida. Nagmayat agpasada. No legal ti amin. Wen, tatabadong. Nasaysaya at latan no legal ti amin. Tapno awan pagbut ngam amatiliw ka. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengay.